listening to KICH 6:30 AM Aganya Guam. Mayor wakisin non Paipel A Apasa nguruk koboe weweidi ika ka resin kuta iyon epwe arisuk nen peruen na kapasis iwe aje program Paipel A Apasa tongeni arisuk me perweri na kapasis non Paipel. Kekeri neuch phone number oru fisu oru waru tiu siro oru fisu oru waru tiu siro. Atsibe arisuk ren amna kapasis. Seribet memwan na neuch Paipel. Iwe ye atsibe program Paipel A Apasa. Iwe fakupon atskapongeri eve meve puibusoring nekkuriaranim ngoruk pakkiriso jabongeri got posiapon tu fichi pachi ejifagan igereinorato program Paipel A Apasa. Ira burekan nirawa wa kasesa na brother Alex me brother Carabero Ifa meibuga igerei warawo kapatawang piskara ige sabaskara iwe Bogitera ako panawata batse chopachi fagari we irabin nesakan achogeri atsibuka paraderia me abasawa efan soon atsibutogori bat sapera atsi program Paipel A Apasa mamoratsibue torogi atsi nesen ike pariotic gatsko kapasi sobusara wakatsipamwchen parwau aradatsibutogori connect fagan Rien ikapun me orap kapasis nor Paipel. Ikake fitigits war Facebook war ati Facebook live iwe en me to orap kubawati omna kapasis war atara Facebook live video. Ikapur keu sitting erigits war atawe radio episode radio app iwe en me to orap kubawe commentiti one ike WhatsApp erigits one no phone number. 671-689-9990. That's 671-689-9990. Obusara tipis yakara tsakwao Ivan apkopotowari WhatsApp ngeri gits pokiden kits mi kara to viching atsipo answer phone pokits jag maso na studio we rabin saka tsakapachakura me encourage gits Puri orap kapasis, you either text me on WhatsApp 671-689-9990. Ike comment di one no chara video. Ike purke fitigits war at Facebook live igere. Iwe kasawachet video sibo ako biatik mamarat sibo kapatoro gi atski kapasis no rati program. Nekkuriaran nim ngoruk sabat skot mira barap no nek sa kiriso sabar mari itu kram ubebetsbetom faku kiriso jabur ngoruk ren aktuburu game seri urusen area gerei toriye wa pat tufci pachi echifagan kosabuchen main koboe kabas geri gerei papusiren nego akoro geri game tuburu game seri ebochare fitiar Pura sa por sukusuga ifan sonya kasawacha kapato rap kabas kasawacha mare got kapafangun mifen pura buban wisere mariawi maria ekiek epuato rap kabas ingau kabas ebo kewin yeri wapan yeri eben mevere sebe got kasawacha sabuera metoburu gen medicine Naar den Jesus Christ sa yatik betugar obusarats tipis aben
Alright, iwe faku kiriso tabur ngeri gebi. Kiriso tabur ngeri eben mevere bibi 50 digits igerei gen nori fason. Sibure toroge atske kapasis. Ren ati prokra Paipel A Apasa. Ati ewi kapasis ngeri gerei. Kapasis seri narnin sibi. Narnin ti sibi. Ari kapasis ere. Pwata Kot fori aramas. Ngepota Setan atogori nieno aramas. Pwata Kot fori aramas ngepota Setan atogori nieno aramas. Usuridage si buarage Kot fori di aramas po Setan po fitchek niro ige. Si po saturibe chosari peruari kapasis menor Paipel. Iwa gai buka panin courage ike pun miorno Paipel ko sebo cepa fidi besuki. Pan makieti gaviorno pen me piri ke tarbo makieti parki wagisin nor Paipel sibo basier ngerikit. Pwata Kot fori aramas ngepota Setan atogori nieno aramas. Faku kiriso jabur ngoruk sister narni herawi kapasis. Sibu barate ocho geri be wau peruan. Airugu be nambae be uchi ageri gichat sibue checheberi be weweiti. Bue God fori atameif pari bar fori Setan ke Lucifer. Ngai buere Lucifer. God bar fori evet sonne dan Lucifer. Iwe Nupwen Lucifer tipis menonne. Iwa atur di ferufan. Iwa afitto pure pue otubu atam meif. Iwa otubu if. Ifa fangorong non Setan otubu tup murin ifa gewe feri rei wangeri atam. Nupwen ataba pon moge ewe feri. Iwe irmerruben rattipis turulong nattipis. Iwe norare turulong nattipis. Idatu ran nofen neberi Setan. Upusaro karikis paku ngeri ke pata siere ki kabas pata siriru ki fos. Punor buket Genesis. Iwe kote ngeri atam nebere meiri sir waferufan nebere warke waban su ban döde wari re merun nesen tiga berun korik meiri sin nebere ber waferufan met tuburu ferufan iwe nom fenneberien atam. Ngeru atam mei fraturung natibis iwe ewareberem esetchiwen non noprer. Nebere ferufan esetchiwen non noprer. Pokiden ra fagorong ar allegiance ngeri Setan. Iwe ye ran no fenneberien Setan. Ran no fenneberien Setan. Ngai butigork siposu girots Paipel ngeri mati sapur rueru. Mati sapur rueru. Wakisin ma betas suruh befin sarrekis menu garare we. Okay, it's okay. Mati sapur rueru Gabir no Bible suki ngeri mati sapur rueru. We can go there together. Mati sapur rueru but ngeri ichak bukan suki panne Paipel. You check no Paipel worry betcha on the computer. But let's go there together. Sugi bonum na Paipel ngeri pugen mati sapur rueru. Uwaches sipue nagari mete Setare erisises. Nupwen Setarawa fitto naro ferubun resises murresises ewe echigifet. Iwe Setara Soturi sises. Iwe norwegisir waru, mati sabur ruari wegisir waru, usering yeri bete Setare ereri sises. Era wurin
ewa devil ike setan apar para te sises wari uchuk mi fakut tekia. O ogurageri mur ferufan meirisin menniger. Wagisittiu ara iwe aureri. E kewe taas meirisin ubwe ngoruk. Ara ko pachap peti mui o fengeri. Nga pachak kora bi kirari. Pun sibaran nagari. Pasedare ereri sises. Nge ubwe fangoruk. E kewu meirisin ikabu ke fengeri. Me kirari sakura sedara claim miri. Nge ferufan iwe no fenneverian. Ikei saworun soureveren ferufan. Iwe irara ewi point siboje sibwe wow gerigich rirats periweri o kapasis. Pata atu fitsingeri sedara bwe destroyri marawen arabas igen niero arabas. Iwe pokiten ewin ewereverem a naseri atam nya etti waseta. Ikei wega atam meif resefaorong non ewe sosot. Nore tannipi. Iwe sedare se togori ewe bar furri. Sedare se togori ewe bar destroyri marawacharabas. Sibwe nagari bar karfitu wagisit. Ewe pidar sabun niwu wagisir waru. Ewe pidar sabun niwu wagisir waru. Megeia Pedro saire rigit. Pusedan miusun even nayon. Fakura ruer. Aku kutta yen epwe arawara. Ikei sapmen chan ten. So sapuregon wagisirego nokusipwe satun nagri. So sapuregon wagisin egon. Gavirno Paipel waka patigor ko sewo chepan. Fidie si wasu kirus Paipel era wagisin. All right, iwe yen meter wagisira apasa. Era evet sore achak fitto pwe sore me ninni katai. Ngagwa fitto pwe obweeri barau. Ye ewa barau bi fakun sawara. Iwe usutchak pammet sedare furrigeri adam meif. He doesn't want what's best for them. Echak mocher purrepot fen nussiri ewa tu fichir miran nomnon. Lussiri ewa barau miran nomnon. Iwe yewet pa sedare pa mocher furngeri gichigerei. Epan mocher nge epwe agi serigich feyers me tu fich kotangeri gich non Jesus Christ. Sibon nagare cheo sasing adam meif mi ochrer marawase much. Mi ochrer marawase much. Ese ke kisiwo fakun met sibu ferre terririge tipisige. Ese wor mero ese or semwen. Ngewurin arra fagorong non ewe sasot. Nubura tuburo resetan. Iwe iratun tipisatoro mero apatoro. Iwe sedara winnerir. Iwe feitogeri kerei. Kiets pokite me muri rata meif. Iwe meechek par pass down ngeri kiets me erisisi pochek par mero. Iwe cheveri pun Paipel ragebe neverebe feruvara no resetan. The good news is pues sisa winneri ebaun. Sisa winneri ebaun iwe esitio no feruvara esitio no fenneverebe setan. Ikerei san no fenneveri sises. Ira pata Paipel para rege ifa neuri tipis mero ngewari fagen God iwe marawase much non Jesus Christ. Marawase much non Jesus Christ. Iwe sises wa irapiges wan ferufan iwe iratura okkufati setan iwe apar kufati tipis okkufati vero iwe maraw churchora maraw awin Jesus Christ awin iwe kits meirisin siapon ifa no fan nevereben ewe cherin God mariti God san no fan nevereben ewe cherin God iwe irapota etu ficha se darapwe togoripon destroy rigi charabas ike ni gichiro pun pokiden ara orat pechekun mereberem ara potogori
fori araga war fori fan. Ngekewe kewe arabas rese tuburaren. Iwe ese foku togeri tu fichirare pe fori. Iwe si we pon materiero ruwer kapasis. E ruwer kapasis ere ewe kewe common question. Kapasis me si rege tiu chom moksore gir mi kaporeri ki kapasis. Ige ruwer kapasis. Ie weet ruwer kapasis apasa. Ere me boek puike ua episoding. Iwe ua togeri ubwe wiri di even me fakut pisikisek. Me boek puike ua episoding. Iwe upure wiri di even me pisikisek. Esa patsiwan or faso na fangau me osupang. Kiriso jabur reer para kapasis. Buperiweri era kapasis. Iwe ngai buerage ap. Esebung. Orang-orang won met sia eniari ya gurabe not paiben. Iwe esebung. Esa pokiten kaiba soureng. Iwe kopore mefige kopore bisekisik. Ike ifa kopore fakun minioner. Airugu Nagorangun kapasen kot, kapasan nim, rerarabwe, abarawa kicharabas, seri barawat tipis. Seri barawat tipis, rerarabor, reds, marawasemuch. Iwe, ikeka, ever so de gasapwe, nge kabore, even mi bisekiseki, even mi minioner. Me your records example, men not paiben, kids me gura. Pwe meyor soring irmei pisekiseki ke irmei tuvits. Me wisi potogori erarien eberiam memwan me wese pisekisek me borwata tuvits. Check up me bor pisekisek me borwata tuvits. Fettivgeri me King David King Solomon me risirki ir nun got charagang nge irme ban tu fit irme bar wog irme bar pisikisik. If I did para weber Job me bar pisikisik me bar wog me faku bat tu fit. Nge sisapa menu gara babi yor ekewe kots nun got charagang men nar paiben. Narwa Old Testament fedengere wa New Testament resepon pisekiseki ge resepon konier batufits. Esa pari records minioner. For example, mayor Evan so Petrus ge Peter. Afito ge bi orben men me semmer ge bi osukosuk. Iwati gor porboe echikara. Igar puarisi. Tigar por repuarisi. Iwe yen mete gausap manira Peter foskeri iwe yen mete Peter ere. Peter apasage silver and gold have I none. Silver megon esiorri. Ngerabi yorwe betots adogori arabofangeri e warabas. Iwa etikara e warabas norite sises. Wida betewe eorred Petrus. Igerun sises e ochakker. Sisapon menu goro. Pun Moses. Esaparaban mwen mi bisigisik. Kodaruri eba choragang awisirke murike o chor Israel. Ne Paipel sepon ererigis non record to Moses puri eban mwen mi fakurwug. Paipel sepon erena. In fact, Paipel eragi eba chottu busib. No sabakewe purwa sabarawe ekewe sib. Pariyuki ekotsmen non Paipel kits mi sirege rese tufits ngeir no kotsaraga. O, si bufen nageri firibaye sapurrueru.
firi bai sapu ruari si bon negeri met Paulus A Apasa. Si bon negeri met Paulus A Apasa. Ikabi yor no Paipel kesabucet sugrom na Paipel ngeri pugen firi bai sapu ruari. Si bo popute wan wikisin egon meru ngeri egon merigat. Ebo ferir ititin en kabasi ger fos si bo neuro. Si bo fiti bete Paulus era Wakisire gon meru era uasiri au boron nom nor wongau pon au boron nom non wowords. Wakke ewa warawon pau bakiram me ekis medicine me fanson medicine. Eseri firi ke wabat ike waitik. Ike pisekisek ike soboro ike morere. Medicine aki geri Christ ewa bi otu fiti. Negari meti Pwata Apasa erage asirar boe marawari ewa barawe mereberot. Puri gawa supang igawo atu fiti. Nge asirar boe mereberot. Nge negari cekaron me pore puri me yor rafason me bon nafanga. Gasi boe rage ese chomong pisekiri ke tu fiti. Nge asirar boe mereberot non. Iwe ien metien ianabu arabirguruk wan. Rabe irisira aki geri rer Christ Jesus. Ewa bi otu fiti. Amen, mariti God. Mariti God. Airigu en megang epo par yebet sibu fakupan uitsiari. Sibu uitsiari at sibu keu geri marawen mereberot ren met siara nomnon. I fan sor supang. Sibujak fakur kiriso, sibujak fakur mereberot. Bogoda asiri neti ber eben meber koda asiri beda aburin feri deibe feri dom. Iwe God iewa charwi sengerigits feyetut fanson me fanson. Mariti God apat chebegeri whatever prophet get so fast no God. Elijah ewa wen Elijah. Nu prophet to geri Ahab me Jezebel pure if I were katori gaben ni God e pechek nerewa God ige ewa God en Israel. Iwa sasiri pure sa porarawe ewa God en Israel ewa fokur pue pura puri ewa netik God. Nge gasi panen negeri marawari wen Elijah. Puri wa surong asu puiwe wa kiwi raiki gire boren niro. Iwa aranom toa aranom ne fitin toa ora. Iwe ko da tutuburu menarawari akatira to ko batchang pore abogeri. Iwe iya kan nonnop chekurukureu eurege ucherbubu. Iwe atsibu wa peruere wa kapasis puri ge saiba sori we si puri wiri di arabas mi bisekisek. Iwe ngabuto wari rege esepu orang wan ike busi bu rege bisekisek ire ferufan iwe esepu esap mi disi soring reboe wiri di bisekisek. Pobe yor yakaran ko te bobut ngerir reboe bisekisek poveri retogo reboe tuburu fici ewe feyets ko dangerir ngebi paro riekaran ko te sapamut ngerir reboban bisekisek ke woge ko da siri netibe abasiri netipom asiri apachakun abasiri apachakun asiri awapagabang me ayapagabang iwe ko da ngeri even meben nifagari ke tu ficin orang wan ewe iwe batsun god ngeri ewa aramas. Ese fakur pung puri ke ewe aramas awuri te ewe soudek iwe ite epore pisekisekira. Iwe kiri soujabur sipore materien eurugatik kapasis eurugatik kapasis amme fakupan urge.
kiriso ngeri God pang ngeri ek minne pon me ari kapasis ien me te kapasis apasa ara no sises kyo chorkya reseside arreboyatik irapatara errisises epwe eidir yatik Mavetren pon atun e kapasise kiriso geri God kits mirugu porosises kyo chokya irmeisire yatik kits mirugu bun even meven ekkewe John Hebruge John Israel Iwerrepwe siri evet taatsi yatik pogiden ekkewe me yatik ngeriat sawon pogiden kotewe fin firi ewe aramas ewe eirang perrepa wiser för yaragang repa wiser emmer yarawagang mereirekkewe move irisin meibuk purir min nafenne bereberekkewe charrom nge esse use fakun ifan merei esse fakun ore birigurugun awara chibuerege nosises kyo chakkew resesire yate ngang me birigurugu purir misire yate nge epwe feriere kapasis nge patache kiwe epwe patache kre eisiri sises epwe eidir yate iwe nga puti gor ngoruk ko su kiro paipen ngeri luk sabore kon me fiti we su ki pano paipen ngeri luk sabore kon me sipwe popude war wo kisiri tiru luk sabore kon me we kisin e non evren asise sa yatik non evreri nubrawes ne yatik Even nein nurkyo chakkel aureri. Sawon. Ko paitigeri gem yadik. Usuri yo wara saitigeri nurkyo chakkel. Iwe sise sapo budebe aiti nurkyo chakkel arrepe yadik ike ifaiti tirar yadik. Me jorots met dat no sises kyo chakke rekura men noren sises marawari yadik ngewi sakkora seri met irmi verfurri pun ewe gesiri we poputeri we afadagris nge sises e yadik non eureri esap kareri en no sises kyo chakke kura en sises epwe yatik. Irmi gurage sises meitore epwe kereverro iwa yatik. Sises memwan ewe marabore tete nesesor a yatik. Gara geriuri ba yatik. Aratu burakkar sises abon yatik. Guru burakat tora ewe barawen yatik menno sises. We even no sises go chakke rawoche repore siri yatik rawoche repore maraweri ewe maraweri yatik sises me furry even ra kapasis geri sises rai esri sises ye ko sawoche ko baitigem yatik sises aitigem yatik oh wavet wa atik no chewe music pues Ifan sato rogi parats fanso break iwe sipapon niwi fega sefen ngesi ubasa busa parats kwari kapasis ren yatik murin ache break God afirgude serijak nebobude Sibagiri sogeri God, severat samun Jesus Christ, ura feia tugits non Christ, rere kwe feia tungun merisin, raran nomne. God,
ai firikis non Christ memwan verifare sa office. Pues si bin o research memwan mesan. Efesos saburi wigisin uriget ngeri ruere. Paipel ai digerigit usuren god echerigit buafen firigit de memwan verifare sa office. Pwata Nagari Efesos saburi wigisin nibu. Urapu sira fatagerigit met pobu. Are norat chen afen afirigit. Pusi botorong non tetenin pusin neng renchan Jesus Christ. Pun yeu sun met a apa-apai netipan. Efesos saburi wigisin nibu. Iwe whakupakiri so tāpuru we mari te god pasā patou seri atu ekisimo sa wacha break. Mamaratsi we niwiri te atu atki wa kapase isi we sibakatsa paru wau at esire siri ke pati gorngeri mi fitigit war at Facebook live. I ke pun me ora me fike kapase isi me te ki sakar ke kelfagan. Iwe mi te ora ko pa comment ti wanu chara video war Facebook. Nye ikapun ke kusering iri gitswara chara pui episode radio app. Iwen mi dogora ko para text ngeri gits ke WhatsApp ngeri gits wanu te phone number oru fisu oru waru tiu zero. Oru fisu oru waru tiu zero. Ira no chara phone number ka dogora ko pe text ige WhatsApp ngeri gitswan posibuto wori par tieti fagan ige par kura awra kapasi ige be mefu sa kapatora tsoban arnis fagar wan ngai buka passe feriti buka para usabus feriten kis bi gatsak eberitsak igerei iwe irawinne use encourage ara berabo kakorong narate studio kakorre utsara phone number wa gatsak tigorong kubocek Maketi wanu chara live video ige abuge fitigi chwa Facebook ige text ngeri kitsa wanu chewe number. Iwe sibu waka pariyatik sabats kot mira barap neng kiri so jabur ngoruk rap ka bare marige ai wa ban toro ge segoror kiri pare ke fugan up ka bas nari fason. Kosobochen mind Jesus ko boy maria we obusi pare mari Au kabas. Kosa ko pun ni garoi kerei. Ko bo baira murawi rapiges. Kosa mai go to batiwar. Ko barbu buts mengeri ye good mi fin. Bo betats medicine e boto seriawi e boira vet kot ka wachen ko ba pasa. Ferdi par ferden no warabas medicine. E murigem narawan mi ennet. Arisige paip to feten on met mi bung met mi ennet. Tuburu geb seri e wachare fitiar pure sapar suka e fan sore mi kev fagan af kabasmain. Tuburu gem mai god. Norden sises sayatik met gor busarats tipis. Amen. All right. Iwe si left off one ewe kapasis ready but thoughts yatik. Usara Ewa kapasis are met nu sisis kyo chakya reses sirar na boyadik me ira batarra e siri gerra tu gore sisis se boy ai di ra boy sire yadik gar boyadik iwe safen pan wow boy irmi sire yadik nye irmi kurage ewe marawari yadik me sakkara siri bet irmi bemerden non ngeri bete we sises mi furri. Rakamperi marawer ngeri marawer sises u rakurage ewe prayer life as sises I western nageri met irmi sire gate mi bemerden non.
Iwe si asiri pura kyo chok keo mi sirah rabo yatik. Nge verren nagari ewe lifestyle of prayer. Iwe rawatin nge sisi se bwai dir yatik. Iwe yor kots met tots kots nabarabin yatik ike. Kots paraitia rerivet tots yatik. Siapon muchit se bubar wauri firats. Nge buchik pan arang ware kapasis. Ngayu kapatiwar. Kusa buchik pasu girom na Paipen. Fitiye ngeri opuge konfed. Konfed saburi bugurik metiu wakisin rueru. Ye kits michik bar fasun ebet tots yatik. Ye bete wakisirere. Nagari mwen sawo kapas. En sawon mira parap. Kafe siri urusin minne Pwata Apasa. Iwe feriere kapasis tia bawau ne firat reri betot yatik. Met na wonten erebere boe yatik ngeri god igege god afis siri met Pwata Apasa. Igege god afis siri met arosupang met anit. Nge beticek na wonten erebere boe yatik ngeri god. Met na wonten erebere boe yatik ngeri god. Ati yatik si se yatik feri deratsi boe esiri ngeri god. Atskewo suppang. Gatskewo riefu. Gatskewo niet. Paipel regewam maratsi bo kabas god afis siri. God afis siri. Ngebet check popun. Yadik. Iwe ewin na wacheri boe pan uwe gits ngeri opugen teseroriga. Ewit teseroriga sapun nibu wakisire kon mefisu. Iwe Paulus epechekura agere kuasa teseroriga. Paraboe ikiyatik fason medicine. Raboe ikiyatik fason medicine. Ngesipoe pusin nagari seri marawe sises. Posipoe ke usun en ibaraweri yatik. Ibaraweri yatik. Pan fen meetau chean aati yatik. Nagari mati sapun oru. Ikabi yorno Paipen wati gornoru ko barfidii. Sukiro Paipen ngeri mati sapur oru. Sipoe bobutea seri wakisin oru. Feti ngeri wakisin waru. Yebet Paipel A Apasa. Ngerubwen abi obo yatik. Obo torong nahrumwebi. Obo pugara asabebi. O yatik ngeri sebebi. Ewe o sapkura. Iwe sebebi mi kurabinne awa fori ne barabon. Buri ngeri kebi. Werubwero bo yatik o sap kapaspat o suchakwe resap siri god. Burai ki bo god ebo sirigar pogiderar yatik itam. O sap purur. Pun sebebi afis siri metowa o supankren. Men o sabo tugar ngeri. Nagari sises ererigits ngerubosipo yatik. Iwe sipupan torong nari room mi wara yare sapor kurang saparor every year bukurakits. Iwe siya awarats fanson me churigot nari yatik. Sises non aror no ferufariwe ebaraweri yatik. Pata pure po awarar fanson ngerigot. Ewochere po iburo nor keweri bi bora ye ikesi ora rabasi pure wochere bochek arfan son mewasam sises mewasam ira pata sises abora herigits ika abora bochek kurageri ko chakke ngepon yeri gitsi kerei nu posipo yatik wesipo torong nari neri bi mora bora
sa iata ki geraya. Epwe chak ne firats ngeri God. Ne firats fagan me God. Pun God epwe chen nge epor as fanson ngeri. God epwe chen nge epor as relationship ngeri. Esap feri de sipwe sire ngeri God. Mete kewa aso supang. Pon God afis sire bumarat sipwe apasa ngeri ge God ngaguan niden. Ngaguwa supang ngeri God afis sire. Nge God epwe chen eporats quality time fagan. Epor as chichi ngeri. Nanagari. As si sewa noi chiki fen not fake ria me fake puid. Iwe re fidan me ewe sam a pechakun. An marawa soring a pon pechakururo. Iwe nubo sedara war pura posaturi sises. Ye sises a fakur pechakurara potogeri ugeri Setan. Pari ye napoter pari betachi yadik. At sibwe awarats fanso me chufagan me God. Have a quality time with our Father. Connect ngeri God, nor yadik. Yadik yari sigi sibwe connect ngeri God. Ikapun siya connect ngeri God. Iwe siya fen connect ngeri ewe power source. Ewe ikewe ya maravan tu fits pechakun efitowiye. Sibu kapatsek wow example. Kapatsek mirera wewe. Ikewi karor seipom. Ekewe seipo vi kan meakukun. Use sirike epo fetsiwari or merevio ochi use sire wet seipo. Ekewi karkun. Puyairi ku epore rapegeri gitsiwe. Igafen napegeri arabaseri gerei urasek sire erkari geisi. Anyways, sibo kare example rere seipo. Ikage ewe seipo kopue pacherong non ewe fifi. Iwe ewe seipo epotogori orna wadarike ibaran. Iwe pare rau suchak rer kit soring. Ike apu sipan connected ngeri Christ gageri God. Iwe epotogori paror pechakun. Non marawats. Norat souri. Sibu batogori verro. Ngay ike apu sabat disconnected seri God. Ike apu sisi chufagan me God. Iwats marawas souring epu apang-apang. Ike esapfen marang. Iwe God awachen eporats fan soun ngeri. Iwe dapat ngeri kichebet thoughts yadik apan mochen yesibu set aside fan soun ebochek ne firats fagan ne firats ngeri God. A personal experience really with thoughts yadik igapat chichi ngeri God. Our rats fan soun ngeri God. Ebet thoughts yadik iwe me fakun watian arisiyeban. Nubasa warats fansong ngeri God. Nuburay wa waray fansong ngeri God. Iwe ngagugat tigor ngeri God. God yere yir kakot yere yir plan. Yen metu bo cheri beferi. Nge God gang mi siri pun neti bom me burin no seri neti be. Am kakot me burin no seri kakot. Nge ko sa wacher ko bo opuri wate neti bomurai kefen ngeri metera kewachen ngang upeferi. Iwe nupwer kawes me yadik. Ka mut ngeri God epa kabas nguruk. Iwe ekkana kakot nor era fanso ka yadik. God mi togori epa rifin nguruk ar kara plan. God mi togori epa ekura nguruk ar kara plan. Meten mega kich minisi weferi si wairoch ben nech torpwe iwe safukun maketi. Maketi yen mete we God epa cheri weferi. Yen mete yen met God aiti geri.
Nupwen ke engage non e marawari yatik. Wei da ko pore poputabe sinneri e wabagugun kot ngoruk. Nuba kawara fanson ngeri kot. Our personal time, personal space, e pocek nevirong ngeri kot. Iwa ka poputabe get familiar ngeri e wa voice of God. Iwa bikira ka poputabe sinna en kot magugu goruk. Iwa ka patogari of kopoe ifa fori mocherin kot nan marau. Iwe atsipori uri iteo kapaseis. Nurses kio chokkel irmi sirei yadik. Ngerra wachen arrepwe experience siri ewe bara weri yadik. Christ me eri bua ferufan. Ewe ira bata raba eti orngeri e bua iti yadik. Usuchoke sora iti rkewe yadik. Iwe yadik amya fakurochia ngeri gitsoring. Ngeri gitsoring. Kota wachen e pochi goruk non yadik. Kota wachen e kopu awara ofan so ngeri nor yadik. Mariti kota. Iwe sipue torogi paren rueru kapaseis. E rueru kapaseis er pata upusirei pue wa eri marawesemuch. Pata upusirei burua eri marawesemuch. Mamurai pue ngeri gits e karfitu wa kisir mena Paipel. Ngai wa wachir bua parosa ngeri gits parosen. Even servant not a auction. Mayor e auction menon Amerika. Nge e fansori wera karabe kewe John Abarab. John Abarab kewe servant ke vererko patike. Iwe merin e kewe arabas mayor ben moen. Meigara moermong apon mei apagabon. Iwe mayor ben choret to fitie wak shiraren nerogi wa akura. Iwe rapu butebe bit water where ge yere boy nerdy choraga. Iwe ever when even mwere fitto even mi fakur feyertsi gatufich. Watte an feyertsi gatufich. Iye wa winneri ewa servant. Aberi iwa uwe. Uwero gerideri yarewe. Iwe ewe choragang ese fakun mocher puepo agangeri ewe arabaseberi. Iwe akar ererio wenye usap togari upagangor. Ikawo kaponiero ikawatai ikawo kapawatai etigai usap togari agangor. Meiferetsi pobero napsiri aipo choragangor. Iwe ewa wera ka fara chenga ka chegeriga ira sara pun mayor mete krari wa fera bonate ferito na e ra tigeri nerigero wera we ewa wera epichike fe ewe servant gewe bati gewe chora para ai pichi iwa emari ewa wen iwa emararong non ewim iwa ready ewa wen ye borera tutu iwa wogeri pisekin me fakun nukurikos pisekir kewe iwa borera wera weswe tutu e fetto pun amoteti aruro chepen pure e pure boga iwe wa chora bara gewe servant akun geri ewa boyan nga erige gaisa para ki ke kopo keberi ige kopo fakun michi geri ke bisek sapto gore gai poe chora gangor sapto gore ba gangor
Iwe. Haha, I was anticipating this. Iwe ewa wera kagari. Ewe servant diga ewe slave eberi. Iwe aereri. Ngau se beruk puru bue noruk choraga. Ngau beruk feri deru bue aga sakara. Upangoruk om freedom. Iwe wera aereri ewe slave nge nagari ium. Nagari ium. Iwom. Kera piseku. Take back your life. You're a free man. Make yawe slave a chapiti. Fata pasikuti ga keti. Waerio wenye. Ngau bagang uruk non urusen marawi. Tori mero. Pada si posiri posa eri marawasemuch. Ikiapun ka eri sisa sabo na marawo. Iwa ka eri marawasemuch. So sapuragon me fisu wikisin urigatere. Iwe ye marawasemuch. Arre posiri en. Ewe eba chakot mien net. Rebobasiri Jesus Christ. Ewe ka tirado. Rebobasiri Jesus Christ. Marawasemuch eranom no Jesus Christ. Iwe kiapun ka eri Christ non marawom. Iwe ka por eri marawasemuch. Christ efito ferufar pure paga sa kichiro. Ara pangoruk nyeri marawasemuch. Iwe kiapun sia etiwa. Ewe rifagan kot nyeri kich. Jesus Christ. Iwe ki sa por eri marawasemuch. So sapururigat wikisiragon moru apasa. Puri yusuren kot toge kich cho ferufar. Pua fogararure wereben. Beiri sin mirigui, resaput manira, neraboyari, marawasemuch. Mariti god. Nagari pari wakisira patsagai tigari kisige, Mary si chon nugu not Jesus Christ. Repoyari, marawasemuch. Ikapu Jesus, epoam sabon. Iwe marawasemuch, porom. So sabun nibu, wakisiririk metiu. So sapun nibu wakisiririk metiu ere. Abi owa achocho nekka masawerewe tarbo bibin. Abi owa achocho nekka masawen ewe tarbo bibin. Puro wai kieki bobo kura marawasemuch non. Ngeki tarbo bibin rapo erete ussi. Wewe rekioe ikeki charabas. Ikekio farsi ke yekio re ekienneari Bible pure kieki ke norarenneari. Iwe repoe eri marawasemuch. Ngere se sirige ewe Paipel fosun Jesus ige kapase Jesus. Marawasemuch en nom non Jesus Christ. Ewe marawasemuch en nom non Jesus Christ. Meo tseat se posiribet Paipel A Apasa. Be Paipel pointiri gerigich Jesus. Gebete Jesus Apasa. Paipel pointiri ngoruk ngang. Apka kenneari Paipel. Paipel aiti ngoruk apko posisirei. Iwe reratsi siri Jesus Christ. Reratsi siri Christ. Sa poreri marawasemuch. Sa siri Christ. Christ i marawasemuch. Marawasemuch esap ots metots. Esap ots pisik. Jesus Christ i marawasemuch. Iwe ikiapur ka anabu Christ non marawom. Ikiapur ka agi Christ pura po saborun. So reben non marawom. Iwe katori guarantee pagkaeri marawasemuch. Marawasemuch esefito seri muichefen. Marawasemuch esefito seri everarabas. Ike esefito seri dots kewe so marin non muichefen. Marawasemuch efito ike siagi seri Jesus Christ. Ephesus sapurru wakisin warugeri egon. Ame paruchea wakisin. Uwacher panere puker Ephesus pun fetchamag wekit so regiwe
neti bats igats me mef me gatogori araboy otobugits. Igakits mi kapatogori fitara me mefin neti bats. Mayor fanso sibo kiramwe mayor fanso sibo sukosuk noriden nichipung. Iwe ekikits me basakora ara me dori kesiuri gesakora ara wan me mefin neti bats. Iwe fere kots siapa sage usungu asapa sage si sebefige kits toreri marawasemut. Me yet at si po befi ara sa kume mef ikapure wagun mifen epwe abe mefi goruknye kawato nukun ka kese tiwen fori ifa usun marawere besoding ira re eots ngebe terengau ikapure fero rap tipo barawar epurugurukun ngau keserugu noren kot kabas. Iwe meigeia iwe siboran negeri betien efiso sapurru apasa. Rapurreden kote wewubuts awakura barau rereabi nuguruk. Nge barau awa eri esapu fisiebi. Uren kot nifang ngerigebi. Esapan ni wurireabi agang esaporeben epotoweri wan. Purko da furgits posibueri barau. Furgits non Christ Jesus posibu furri curve fur me burinne. Afera wonate veritas posibu furri. Efesos nori wakisir waru erage reden kota wewubuts Jesus Christ owakura barau ren abiruguru. Ren abiruguru. Esap ren abimef. Esap ren memefin netibats. Marawese much sia eri marawese much rerats nugu not Jesus. Iwesipu aroga at epirugurugum marawese much rerats nuguruk non Jesus. Ngesap non met en megang sia vefi. Cheberi pur at memef meidogeri aramo baroto bukits igafe pan ngeri gitsatsi betipo barawar. Iwe ikapun kakanon nom nore kisakun memmefige nore kisakosok. Ige migari dausun mefio. Cheberi pukupo reach out in faith non nuguruk. Reach out in faith. Tigari god harisiye suki be sei purusap nan nagari osukusuken uriki. Ngeibu epuruguruguk faso medicine through faith. Epuruguruguk bugang miari marawasemut. Nore nuguruk nasises. Sibu yadik sabat skot mila parap non nek kirisu japur ngoruk reri fason kelfugarap kapas. Kusawchen mare god kapusabuera be murigem tuburuge wariskem. Fangun mi fere boran no remain. Muriap kapas pue mornon marawere be mevere medicine. Kirisu Ike asiatic metigar ngoruk nor den Jesus Christ busarats tipis. Amen. Kirisu zabun ngeri bu busoding. Kirisu geri mevere abi pa fidigits nori fason. Kusawche kapasabuera ne arisigits noriatic para ike agebi kaparo reabi kapasis na paipen sapamenuki abi opan comment iti wan no che live video of Facebook ike afu pat text ngeri kits wan no che number 671-689-9990 para basa severi para ikirisu may mari di go trede fason sa tieti fugan medicine esap pogiden ads verfurrets esap pogderats ni boekets You're listening to KICH 6:30 AM Aganya, Guam.